taqtul damin. Na ada kayo patay nga ana rukin. Ay patay yung ana rukin. Na ada. Ano nga rin? Okay ya Muhammad. Nawa mga pangalit na muna. Na ayak niya ini pangalit ka. Ada sa akin. Mama, ang mata ko madala. Ay Muhammad, wala mapipili ka sa niyong kinagpan. Naggubayan ka sunta mo. Naggubayan ka lang ang sunta mo kag gibayan ka. Kaya ikay ka sa sadya ko yan. Inawaan ko na sumunod sa sadya dahil ko ang pasawalay. Nabigyan niya ko ba sa mga na kung kapangan ng testimonyo at mawit ko tumama. Na ituloy ay tumama ng tumama. Dahil tumama na mahal kaya tumama. Al ito na rin mamipigyan na ay tumama. Na ayaw pa na inisindot tumama. Na suminisindot yung Rasulullah SAW na gayon. Nabiyagin ko na si Rasulullah. Ito yung man na sa pangalan na ito tumama. Ay lumakapasan ko man na sa yung Rasulullah at Kuruwi. Para kaya tumama. Ay tumama na ano na rin mapipigyan na. Ayaw pa na inisindot yung tumama na sunod-sunod yan. Kumiyakan ito. Ito Rasulullah SAW sa mga sahaba. At hindi ko, kukain niyo. Kukain niyo ito tumama. Dahil yung kaadiran na ewan ka kung kaadiran. Dahil yan na ako sa piyat yan yaman, kaya yaman. Bila ko sa kurma at ko nagtugas sa putwa doon yan. Dahil yan mamunta po. Dahil iwan yung sumuntan yan. Kakay ko katagluman na dito sa magitan ko na wala. So yung si ikubas ito Rasulullah SAW. Kakay ko makaubas ito Rasulullah. At kapapanda na sa Rasulullah kundod. Na ayaw manalian. Kapitro yan. Ya Rasulullah. Ya Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ayaw manalian na. Kiyari ba yan ang iyong kulwa Islam. Kiyari ba yan? As Muhammad na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay Muhammad, siikod ako pang ka-Muslim. Ay pindaman na aparas ka. Kumay na kang siikod yung pa. Nasok paras ka. Ay pindaman na alama. Pinarani na kami. Naswalang ka. Ay pindaman na ilang karagdagan. Nagyamang at ang karma. Ang pimitin ko na wala. Na iman ya Rasulullah. Ay yan natin. Ang pimitin na karagdagan na kaya ka. Naisanya na kita sa kepada surga ka. Naisanya na ina kita na yay pagkatapos ang pilihan ng agrikultura. Das kung ahad mo pintas bitawag. Sukat pa nga siya tapos sukat ka. Nag-iyo pintaran di yung tema na nakatuwa ka sa mga prinsipyo. At hindi ka pa sa inyong tapos yan nasan yung tergo na tema niya. Yung tapilaan. Tingnan mo yung tapilaan sa limang lahat. Kasi ko kailangan yung naging mo. Naunungi ka sa pulang yung tema na nilapila. Sabi natin ko siya rin, hindi mo niya ako. Ay, niliyak ko kayo yung tema na yan. Nagpunti niya lang. Ayun. Ini taruh asal itu dengan yang na wasiat itu yang Ayunus la tahdumul bisur banitaha wa abartaha rubbama tahtaju lil audati yawmin ma Ayunus naswat diyan suntulay swat diyan suntulay apil malaika. Ayan ang iyong kitang sikop yarin pag kasi yung mutas sa bala na ubang nagbala ubang na siya putula na andang inauras na magpinagalan na iyong tatunay na pagkawin po sa iyong tatunay na nag-yesu-yesu
harus ia bawatan ang kapinan. Ia ko mga pupunyaan di porosity. Kau pa mga ayat kaya ko na anda, ay mo yan sa niyan na ibaktaran. Ayat kaya yun, lahat ng mga ipinusing ibaktaran, diniyong kito kayo naging kay masjid, ang masat. Dahil hindi ka usip nakatalima. Hindi ka usip nakatalima. Kung pa mga kapisyong putulyo, ay parang yan, ay pinirasan na yung muto. Arinis yun yung tema na yan nakakabal sa tanong. Mga pangalit sa niya at masat. Hindi ibaktaran dahil makaya at ibang nabinasaa, subangan landay at ibalay ka, Amia kau kau yang ibadah kegembangnya dia nak bina dengan kau di maudati sehingga kasih kasih sungai berapa. Ayunus daiman akrihi an masiyata lakin iyaka an takrah al-asi. Ayunus nak aku suka. Aku mengenal suka beradusa. Oke, ayat panan kita indah. Nak banggakan sedih beradusa. Banggakan kunjung beradusa. Ayat yang kita na sudusa $20. Nak banggakan kunjung butuh beradusa. Dan tadi ini kaulah waktu ini kaidah. Ayah, kalau pun kita ada yang tak terus ada mga surat, mungkin na subitiro nasa kawan. Subitiro nasa kawan. Itu kisah. Ayah, kalau pun mengusung ka, nasa susah. Okay, na parang gila-gila, upang kakakul sumber susah. Yang kita bisa, kami yang pulau lah, kada bangga warai disukun, kada bangga polisiun, siapa yang pakai bintera kamu suka tebar kota. Lupa makan bintera susah, siapa kita kamu suka tebar kota. Gua tak tahu amin kita wa isi bukan Israel. Lagi suka sama. So isa kiran ng polis na hindi ibadah. Kung anay ang mga namarsi ko sa pagkakala. So ikan gua na mundi para usap. Hindi na niya katupin yung tagura tao. Makaya dito ko mantap-mantap na posible na aksin. Kung ko na tahu, gambaran ko sa ako, mana ko naman sa siba. Dito ko lagi ang mana ko naman sa siba, saan ko gambaran ko sa aksin. Ito na kaki. Ito na kaki. Hindi nakanta yan dapat puso sa mga. Kaya panamakat ko na silang nawawiyot din. Hindi pa nakikiinderwa ka iyan kaya kaya usa. Kaya pa nakitaro na iyan kaya pa nagpunta ka sila na aksyon. Ay, tuna ka. Tuna ka ni, paano ka paano ka? Kaya mo ina po gawin na yung mani-mani-kiri kita betul itu yang mana ay pada guna aksyon tenda kari tenda na ayat piniro yang utama besar da'ani warani khadini warani ayat dia akan bicara yang anak muslimah yang kita berusaha ada mutasi. Saat kami akan menggunakan kamu itu, aku istilah rakiba, ayah dia dengarkan, akan menggunakan kamu
dia nak bayar jenis sebenarnya. Dia nanti sebutkan kepada aku nak ikut Allah. Tadi kali ridaan Allah, ikut Allah. Tadi kali surga. Ini sisunya dia. Tadi perintah Allah. Ini sisunya dia. Tadi perintah surga. Biar tak ada kita pulang. Yang kita sirat Allah. Sekali para simba. Inong ang pagdawasan niya yung kinamaiga. Adi akan beritaan. Bagong hari katawi. Batami akan bitiarai. Basusantang na katawan ka. Yang kaya kaya terwangga. Sa siya ini natin pagkasok na surga. Basu pameran na pameran. Itu aku memang kondisi kapasan macam ni patah. Jadi sudah kepada kesatuan siak ini. Bapak menuju neraka. Siak ini pada dosa. Ada pada sainam si kulit akan kau yang ini itu keterangan. Bapak asuh menuju surga. Allah. Bang Mahri. Kami kita terbikin kaya apa saya. Kamu saya ingin masa tak nak biarkan tak seperti terbilang di sini apa saya. Jadi kemangkan kemang sebenarnya dia ingin apa saya. Kadang dia udah jalan. Arwah saja mengatakan pagi tahu akan diputar. Dan umanian arwah saja betul. Adikan dia masih amal tahu. Relakan kata makan demian. Aku boleh ada masa terlupa yang aku berisayat muslimin lebih tersetuju tidak buat aku kepada dari masa ini. Bila kita ini apa yang kita ini itu pagi saya kita tutup, tapi itu saya lupa. Berikan, biarkan itu saya lupa. Minta. Dan kedua apa pakai terus? Baik pakai itu. Suami suruh tutup, tapi dia itu saya minta. Berikan, dia kata si kita dia bisa suka. Kalau kayak sudah, tambah lagi sudah uang. Sa susunod bisa betul. Katam manaki ang pariit na ko nga. Katam manaki ang bingin ako nga. Katam manaki ang pinulungan ako nga. Hindi rin masagna. Ibang ibuat niya. Ay ito kayo sa amin dito. Ay ato rin ang iyan. Ayah mercy ka po ito. Ayah mercy ka po ito ng Allah. Nasupuri po ng Allah ang maribs. Ang kutwaliyan na diyo ng Allah. Allah. Maribs. Ito po yan. Na ayah may pagpano na ayah may pinsik sa kiyang tapos yan. Ikay yung nasusala ko po. Tapi sana pada itu kabur. Diberi masa benar. Ayah dia pada kusunya nak kapakari, kapakadegi, kasuluyan, kapakaganda. Tadi kali pasal dari bawah. Baik, apa yang dia? Dia sebut dari Ustaz apa dia? Kita tanya tadi, wakala hukum ini sudah dilakukan. Bahwa dari waktu saat itu berubah. Untuk ada untuk ada kondisi baru. Kalau
وآبائنا وأمهاتنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لأولادنا واجعلهم مقيمي الصلاة ومن ذرياتهم يا الله يا رب. اللهم اغفر للمسلمين جميعا، اللهم اغفر للمسلمين جميعا، اللهم اغفر للمسلمين جميعا يا الله يا رب العالمين. يا الله يا قادر منك يا الله. Ya subhanahu kita adalah muslim. Maka kita dalam sakit. Ya Allah, rasakan masuk dulu. Ada hukum sakit tirani. Kalau kamu ya Allah, tak hukum makaru, mafia. Ajiran kita sambil berdoa. Amin. Ya Allah, ada hukum jaga suka kau ributkan. Ada hukum tobat. Kalau kamu ya Allah, bangkaskan yang tidak terfikir. Anak berdiri di Allah. Ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al qawmi alim bis-salat. Bis-salat. Dan